beda orang bini nyon seborah nikah hadis pak au kama qala nabi cerita aki gampang beda reng bini nyon seborah seno sapora dosa na ben Allah lantaran nginumi patek sedilem kebedaan pelka sana pak nginumi patek benita kerbedaan cap kaki tiga pada ben penik kenom paten perak tak duk kesengi no maka somperwa ini to kaki perak ngangkuita nangah muti peke saya sedekah paling rajin dosa seno saya sedekah paling tak argena bareng napa bani aing coba perak nyitok saya nerima sedekah nah nyon sebora patek keben saya yang kep najis ben kula ben sampean koncon manus sabenika mate titi judul odi benika setong cet perak mati ya kaula benar olahraga makle nambi sehat makle tak tuli mate opama teti kaula ben ajunan tak usah mikir bila saya mati ya tak usah bedot saya mikir pon compok bedo orang cek ada pecek tatakraman asmanah almarhum Pak Ci Abdurrahman guru mereka dari saking ada ben tatakraman sepeda motoran dan teretan ngerti ini sepeda motor nengi jalan raja mereka mon pas bedoreng ngare bebe tabun ongkue Pak ate tonton kaula tak gelar nih rupa nikah punten ongku mege kaula eko ca al mukarram syaikhina buah iya si syaikhina jadi tak gelar nih rupa pengasuh pondok pesantren iya si pengasuh jadi tak gelar nih rupa nikah Pak Cidurahman penikah menabi ngatete ini sepeda motor tak toman lebih Pak Polo dari leren ben tak toman ngetengah ngapeng kir parana takok mia perian le justru gara-gara ngapengkir gelunik apa lastare sobu mius kakotah kasumenep gara-gara ngapengkir gelu penik kebeda trek markir esoduk dari budi ban bacudra kaset pak nih kekurang ngastete berem cek pon nengi pengkir pon rele Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sateja para alim, para kiai sepenget abdina muljaki semulja Kiai Muzayyin Dasuki semulja Kiai Kusyairi Yazid semulja Kiai Mursyidi Jazuli semulja Kiai Muddathir Yazid semulja Kiai Abrari Yazid semulja Kiai Mawardi semulja Kiai Abdul Rauf asareng setejah para kiai setejah para guru-guru tokoh-tokoh agama selain nyon seporah abdina tak nyebut asma aku ngepon setejah namung dek kesetejana abdina banget amul jaki setejah para tokoh-tokoh masyarakat Kelebun asarang seteja siapento pemerintahan tisah abdina banget amul jaki tuan rumah
Bapak Haji Nur Rahman sekeluarga abdina juga banget amal jaki cakanca majelis solawat abdina banget amal jaki tanteretan beletangkeh kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at seteja malar manter beten kaula ajunan seteja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badetebuna Allah qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kabala Rasul ka ummatah urusan mate secet pada takok kapi semati ya buru bajau mate baku mun tak sakece bid abidnah mate baku sesoki mate apa boleh selai pre semajar umum mate ko boleh se BPJS ria kau leben ajunan tak mabi iri polanah bonyaan tatang ketunya na ben abo se paling banyak tunya naro mati lagi ya tantreta koncon manus sabenika mate titi judul odi panika setong cet pera mati ya pas ajunan beda debutan kula mangken olahraga sabeunare mage kaula beunare olahraga makle nambi sehat makle tak tuli mate opama justru beda orang mate jet parapan olahraga ru apa jet parapan medal sepeda wah kan niat terus sehat terus ngangsor pelengen mate bang bodoh secek nambekah odi nikah ka kopi tak nginum mah takok dere naik ka teh tak nginum mah kencing manis mi komat ka pateh ka daging tanda kolesterol katelor tanda TG trigliserida mi naik kasiru biru tak ngakan asam urat macam justru kadang ngak nikah sih mati kada mun lereng sebereng tanda kan berarti karesi mati ya nih kapan orang bengal ke mate tak kira menyorot mate dan retan ben orang takok ke mate tak kira menyentur mate mate bani kata usaha kata aku ben tak usah tang tak usah beda setempel pun retan pateleng ngasih muncet beni begina tak mate pangas tete mun pon depa mate ketika ula benajunan tak usah mikir bila saya mati ya tak usah bedot saya mikir pun compok bedo orang cek ada pecek tatakramanah asmanah almarhum Pak Ci Abdurrahman guru menikah dari saking ada ben tatakramanah as sepeda motoran dan teretan ngatete ini sepeda motor nengi jalan raja menika mun pas bedoreng ngare bebe tabun ongkue paate tonton kaula tak gelar nih rupa menika punten ongku meke gaula ko Al Mukarram Syekhina buah iya si Syekhina jadi tak gelar nih rupa pengasuh pondok pesantren iya si pengasuh jadi tak gelar nih rupa ini kata dari di Majan Buru
mak telopot puru rupanya. Pak Cidurahman panika menabi ngatete ni sepeda motor tak toman lebih pak polo dari leren ben tak toman ngatengah ngapengkir parana takok mia perian le justru gara-gara ngapengkir gelunik apa lastare sobu mius kakotah kasumenep gara-gara ngapengkir gelu pene kabede atrek markir esotuk dari budi ban Pacidura kaset coba nih kekurang ngas tete berem cek pon nengi pengkir pon rele bede sita alam buan ruwa lem salang paturus tak tatambu ben regu belekan apa napa jebede tukang tor pon jebeni pas odi ben sorom ben pun tore usaha keng urusan pate tak ningseng lai tak bisa buntan kau leben ajunan penekatan tretan efek kira bermafai pakun mate duma kita efek pakun mate bede secet pon li belian keru milana can ulama kam min saqimin asyahinan ila dahri banyak orang secet leli belian ro bera tojo mo patojo mireng ai mo pamireng ada ere mo tuleng letak kerenyeriaki syarat kemandiman lekas lares tak tuli lares justru kadang senyari syarat dari mati kada kadang tapi semate penikatan yang akal jadi kau leben ajunan tak usah sial bila semati ya ben tak usah sial karena bedereng mati depak konom tak usah jeng lancong seepekir ben kau leben sambian beni bila semati ya rek merek nemat teh aberemak lari usah pikir ya menurusan bila semati ya dan teretan pakun pada mati apa usah pikir menjadi pada mati ya gia mata pahala cuba seragi kasih kau besah sepakon pikir ben Allah rek merek nama teh kau leben ajunan pas amodel beremah jadi saya usah pikir orang se abid odi tak tuli mate aro belum tanto ikan sereno ben Allah beda orang je tak tuli mate benih keng karena ikan sere ben Allah karena odin manus sabani kepada ben bung kana bereng kira pikir mun mon si andi pereng menika katamu yang orang penggir sereng harus sepo ger setuah seloros anak apa boleh cabur kata ase pak kebai pagan pak mon ngalak sing udem kepak jabo angin ongku amon katamu yang tokang kebai gedeng kalasah ben secemacam aro ngalak sibuk nguder no mun ngalak situ wataning bero potong tak dadi gedeng ben kelasah dadi korong keng mun ketamu yang renggot tak aro tak butuh peringatan rebunga idungkel kelepat teh ongku le bede pereng cetak tuli boker ben sandi pereng ana apa bolan tak ka jojoki pereng bilu kebi apa arwa benikeng karena ike mani tantretan cet yang tos maten nah yang tos kering karenyono aki kelum tomang robas bodo orang tak tuli mate padahal tetangga napona pernyuonan mader tuli tapor kelap keng tidak kelap ternyenter arwa cet papolo ngedusan ben Allah mak le langsung karenyono aki
Beni orang selanjong tak duli mati ni kayak kebaji Allah punten. Keng abid de odi tak tanto je ikan isri Allah. Ben pendeen odi belum tanto keng karena pegeli ben Allah punten. Imam Nawawi kain tu tantretan setu umur 45 tahun. 45 tahun setu. Saking make setu umur 45 tahun ini sedeng dan cerita ahli hadis ahli fikih motif ngarang kitab benitong dua Pak Apoloan Biki salak setung kitab Syarah Muhadzab bin Ar-Raudhah nikah persajilid kandil pada ben Quran setong kitab ni kedupolo jilid kan tidak pada ben Quran ni kitab setong karang na Apoloan judul kitab maki ampun para 1000 tahun sete Imam Nawawi kantos mangken ro tak bisa ikut cak sete anapa sebab kuncuran ki pakuna gili ka Imam Nawawi sebab ilmu na manfaat kareng sanyak banyak ngarang kitab sanyak banyak iya ci sabodona santri sabodona ngiponduk ia ci sabodena orang Islam se ajar agama make setu umur 45 tahun keng karang nake tapi cek bonya nongku le ariya sela sabitek petong bolo relang ngarang apaan mak lejunang matenang ambian gelu mak pah keton tade apa palingnya tanya na sehari rokok abi berempat nggak roh jadi odi penikah beni urusan abid ben sakecen wani odi penikah mundiri arkena pada ben orang na menjapi dan teretan make molong segintal mon arkena capi 2.000 rupiah arole 200.000 bera Pengu mulong ngacapi 40 kilo pokok argana capina 100.000 sekilo 4 juta ronom pera abid odi tak duli mate jam tak pati gena apa sadak pati ngangkui tetang kelakoi lasal apa kia marlon odi bida-bida maka sakecca odi pada ben Imam Nawawi kok besar cibeni urusan abid saya mati ya wani odi penikacan meras tak meras le kau ben ajunan penikah rakera meras napa bunten kan beri ya saya usahawek keng manabiti katia almarhumah Bu Supatma binti Sanur penikah wampun le jelas Pak kainto pon apa seika wirid pon apa sei bocah pon apa sei sedekah setuju menikah kan teti tambah na merasa umur beliau beda orang cet pemeras umur ben Allah lebet reng lain contoh tebuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda setong orang ku laku laturfa'u darajatuhu fil jannah penting kita cerita ben Allah ku laku nengi swarga bahkan aben sial anna hadza ay anna li hadza Gusti Pangeran kaula masa tak di dosa sekali mak pas tade sekali dosa padeka kam kaula oleh genjeron mak pah banyak pada ben panika genjeron ka di metu sama pah tade sekali masa kaula tandi dosa beremede buna bistighfari waladika laka ben beni tandi dosa keng ke ben mate poton na ben orang si seneng ka ben nyo na ki sabora ka Allah jadi ya si titi lantaran ni kosot dosa na ben re beni andi genceran jadi bodoh gencerna Quran bodoh gencerna ilmu fikih bodoh gencerna apa jadi beni andin ben tak tahu ke Quran, ben tak tahu ke fikih, ben tak tahu man munduk. Jadi genjerna anan, ben jadi genjerna kompo ya ben. Karena si munduk ben maka otomatis ben oleh ya ke man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi.
Mun ipagempang mun badereng sepo mamunduk anak napa se kau le ngi ponduk ben anak kau le ke benreng sepo napa boleh pas tolos tau abojong tolos tau ngaji tolos tau ka hukum anak se munduk menika salanjeng yang kui oleh na ilmu se ponduk apan benembun se mate make tak ibut sebut make tak doa aki pakun milo genjer na lalakona anak bane sebab je saking tak pemunduk tolos tak tu abojong tak tu ka hukum jadi sadeja wirid dan semakin penikah sadeja barakah ben kencerana bacaan lah kari khusus aki ke beliau keng senga tantretan abdi matur ning iman kadiman mun adua kireng mate reng sepo kah kolake ko bini ko teret cek ngantos setahun ben saya buare mana doa kia pani kepen bektoh kong langkong ke benga sepo kereng sepo wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani loh cet Allah pani ketantretan siapa reng informasi cek buah doa kireng sepo ben ni kata masuk anjuran dari Gusti Allah mon pon Allah si nyotok mak tak ilagon ni ben kula ben sampean are berarti bakal beda masalah dalam kau di anda aru bukti aki tina jawajan maria fajeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh angkatan ya Allah sabaraki tu sana abba tu sana pak ben tu sana mbu kakapi benga sepo dari pak benembu coba ceceran al-fatihah magi haji ya fatihah nur katerema bakku ya awi rid kellu bani assalamualaikum apakah orang maria bajang maca subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo jumlah nagapi sangang polo sanga pas kena 100 kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir tebuna kanjing nabi sapa abei lah mun mari abei jeung usaha maca jeriah 100 kila subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ban la ilaha illallah sejed biasa gawirid sapa orang usaha saben mari abei jeung eje kajeh maca jeriah ku laku bila mate make tu sana pada ben kapon tase pasti sapa ora ben Gusti Allah kapi maka kita ngucap amin pokok bah wirid ya. Hari tak butuh amin melolo aja. Ya amin ka amin keng wirid. Amin melolo keng tak wirid ya. Ya wirid. Jadi tak kira 2 menit, tak kira 3 menit tak wah 2 menit tak ada pak 100 detik ini tak ada pak 2 menit. Subhanallah wah tak ada pak sedetik kalau sedetik tak ada pak 2 menit subhanallah tak ada pak 2 menit kok keng tak langkong dan teretan kong langkong lagi anda mayu cek ceroceng nekuk ke tasbih keng tak epelergen sebaik lagi antas bin aja subhanallah keratap tetelok noro iya tak ada pak telok aja subhanallah keratap njojur benyan rojen namun lagi an make konjengan solawat narieun ro yonceng balakar kan kui jekung nekem ki ke jekung ke bitongen ro solawat naria Pak Ibu 444 bitong nang kui jekung aramak ki ke jekung keng beni yo colgen sebei Allahumma sholli sholatan kana colapar pabetok keker Pak jantuan rumah tekor kok mun seteko pakala kebinian mun bab wirid kala kebinian Pak kau lengakon nih kek laki ni kecet kala kebinian mun bab wirid nih tak toman roce mun binan keng kadang tak itu mujuk macam apa musalang kerepes bahan wah subhanallah penolos sebelum mabuk cek subhanallah robah tak kerja di penolos
Manolos manolos. Dulilam 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 dulilam. Pah dulilam. Ma yu lepas abe rematura benta ka Allah sapora aki tu sah reng sepo lake sapora aki tu senepak sapora aki tu sana emak bentu sana benga sepo dari pak ben emak seteja sepada iman dekan ngaruh tu usah sebut mak ya mun tahu ben sempat sebut keng buah momos kakapi mun seronya ya Allah sapora aki tu senepak apaan apa bentu sana apaan dari apaan apa ben apaan dari apaan apa tak kira aja nah dia si maabit si agakan ke bekto nah, keng kaula nengisu menep ka itu beda sebagian tradisi seten kaula cocok benga sepo bahkan kakahina juju ni kayak toles pak toles kakapi pas elaminating jadi tak elangan toles elaminating buntuk plastik bikin pah banyak pak telo lemper engki telo lemper pak folio bolak balik nih kah telo lemper jadi bila bedolo parloan memakai kaula sial hari mohon pahe baca tongi bengan jan gul yang yasin bedu lemper setengah hari pahususan tolo lemper bolak balik kaula arepuk si maja gini ke pak bareng kaula si maja gini ampun kayak ajunan doa digaiti nasi lain dia doa bareng kaula si maja takut pahe baca tong set tong ben mak gai nah ben kula pahe tekuk si tolo lemper tong kule pak atas khususan dek seteja saya toles nangi buku penikah dari atas ke bawah, dari kanan ke kacer, dari patu ke patu. Coba ceceran malaikat, pakemet ke pi, Al-Fatihah. Can bagian dengu dan asip tahlilan mun pada bandri aja. Anak enjet pada keburun neruh. Mun pas kapi seput make pas patehan berak sekalian pahmilo sana pecap-cap beng genjeureun tanteretan Allah menika tak kekurangan ganjaran Allah penika tak utang mun keganjaran tak imu nangke tak imu mele keganjaran Allah penika nom cecel senika bahkan ke itu terkere bahas ben Imam Ghazali nengi Minhajul Abidin mun beda orang mulai dari lahir tak toman masuk Islam kaper gema Kristen gempang terus sampai umur belum puluh tahun ki buru maca syahadat maca la ilaha illallah sekalian la ilaha illallah sekalian tu sebelum puluh tahun roh ekosot kapiben Allah nol ki buru maca syahadat cet pun nomor belum mulai tak bojeng mulai tak apasah ani kepas iki baca la ilaha illallah sekalian nol kapitu sana cuma tun raja pak sampai beda debu cek saking beda orang maca la ilaha illallah sekalian genjeun pas isabe nengi tempengan si kanan tempengan si kacer ese langi bumi ben esena pakun abreun la ilaha illallah si sekalian milan apa kocak kuncina swarga apa boleh pas wahdun padu la ilaha illallah milan saopamah beda tahlilan beda pak polo beda 100 areh beda setahun nyatahun nyai buh opamah karena pada kaburun kiai ini ke pas andi cara mayo yo karena bersibuk saya tadi ya tujuh kapi maja la ilaha illallah sekalian la ilaha illallah ngakan bah ngakan kemarin ngakan mulai parola bunyak oleh naga kenjaran mereka berak sekalian nih bang iya geng mon bedongku kiai pada bener tak yonjeng boleh aja anak apa bolan reng depor merongok gak kepi reng depor
canreng depor tekor mon ngak ya. Dan kaula panika tantretan beni sakengkeng karena mainteng ka hukum punten. Saya ka maksud tak usah kebeter ke genjora. Tina urusan Allah. Napa boleh pas ki beda sedekah na pada ben. Kene ka Pak. Sabora iman ka di manap tina mator. Beda orang bini nyon sabora nikah hadis Pak. Au kama qala Nabi cerita aki gampang. Bedereng bini nyon sabora seno sapora dosa na ben Allah lantaran nginumi patek sedilum kebedaan pelka sana pak nginumi patek benita kerbedaan cap kaki tiga pada ben penikenom paten perak tak duk kesengino maka somperwa ini to kaki perak ngangkui tanang muti peke saya sedekah paling rajin dosa seno saya sedekah paling tak argena bareng napa bani aing coba berak nyitok saya nerima sedekah nah nyon sebora patek keben saya yang kep najis ben kula ben sampean panika ki ngosot dosa napa boleh pas sedekahan pada ben samangken panika mantun keterima na sedekah malam samangken ben mutigir bek saya sedekah orang Islam sejak taat ke Gusti Allah saya sedekah bareng arke tengkul teger plastikan pada ben arke gini ka Pak mun bade saya tak milong nyuncung kena bitong na gini ka seni kenikah senarima sedekah nak cet pada Islam mah pada apa je ngaka Allah kita keterima de keng tak langkong nyon sobora abtina sering mator eman kak diman kadang manabi nyalamet tireng mate nangis saya buareh mun nangis sumenep sebagian itisaan ki beda sedekah ngangkui pajung beda sedekah ngangkui teker wah tahun yang ni kan toki beda kian pada berarti bagus kurah kau le setuju sakeng tak langkong sekening angkui pola na kaula toman tetemu benteker sedekah dari saya buareh dukelan berapa marake dinga ki binian tukang melen na pola na Pak beda teker dukelan wa agam berunyil beda talen nah laje beli boleh robuk beni tak oleh keng senika orang mate sadekah teker aro beni teker seyo so ngagelum kopur ben malaikat teker panika manabi yang kui ben orang seodi aro teti sedekah Pak salanjeng teker ki ikalama ben reng seodi semate milo genjer na lama teker se amanfaat ria maki berak yang kui tedung yang kui berema mon berak dugela saros koros nagul mon dugelan de kan emo telkok ben erle apa enten tore pamasuk akal kadang beda sedekah ngangkui pajung mon sedekah pajung sekening ka pajung karena kadang pajung ale beren songkok sekoni bera yo pamatak ngangkui pajung itara pasti tak wajib perwa can binian si tukang belen kan lebur pajung mak geng sila beda pelowet apa arapa make ngalak si tade pelowet dah pokok kening ke pajung ceng tak deti wasit aja di kening ki ya ke pajung keng si tak kau cenan berak diri cetak kali diri bau ke bobo kopo si berak leberan ben songkok pajung tanto reker peker paneka bentan tretan ni sami mulja sebagian beda si apa ngangkep mun asadekah cap kaki tiga ngak nikah
ereken pas aing cap kaki tiga na seesoon ben malaikat ya teraki gelum kopur tak kutungak ruwaja. Tetimun ke ngasedekah bedaan plastik pada ben panika tak kotus ya beda plastik panika pahia teraki ben malaikat enten se pada pak ben Allah kenjeren ben barokan. Contoh nengi jompo panika beda tantretan nyon sepora yang kireng sepoten kulit tibi emba panika saben malam Jumat pasti saya kasedekah spread ben malam Jumat kaula tanya takar mbak bini napa mak ben malam bian saya sedekah spread ben malam Jumat ben ingat jong cek mbala ke enta de umur hari Jumat ingat kulakku ya arwah jong rip mau rip malam Jumat daki minta spread kangko ongguan nih kah lamare meliaki ben sengko ning oning tai parengaki ben dokter takok dadi komat de penyakit pas kalaku nagulaku mate mbanare jong kan ben malam Jumat ikeremi spread ben kok miki tro ka spread miki ker pekeran wah miki tak tatu ben spread ning kopur ya sapa jual spread ilmu kopur gara-gara andi keyakinan mun asedekah spread pas spread saya teraki gelum kopur pendenan mun sebelum mate minta spread mun sebelum mate bah minta acan ro masa apa sedekah acan melolo belum Jumat gelu gara-gara andi keyakinan tikati panika tantretan pas beda istilah nah sai buareh mun tager lebet dari sai buaren nah arwah depan berui jangan siapa buk mun tak ada pak sai buare lainnya ibui ka ada arwah depan mata nyak cia sampian sana usapah nyatahun nah anyai ibu ben minggu iya tore tak si penting berdua dana-danan ya tore nyade kay orang mati panika bila boy kau leben sampian segi odi panika ngireng hari terakhir ada boleh lah masih abu-abu pak boleh 5 menit dia ben nyaman kok rokokan apalagi aneh beber ya pikir saya tasri ya tantretan sami mulja kau leben ajunan kira pikir pak mati ya ben kulakku ya juna Allah bang sebeng nom yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi kulakku panika buruk ka aben bi sebeng ada reng sepo ingat ka anak tak ada anak ingat ka reng sepo ada bi sebeng paki tantretan kaula ben ajunan panika ki bodo ning alam dunya panika sateja tore tetiaki ibadah alatin bini kebaik niat ibadah taat kalake kan niat ibadah aramat anak mayo kal kan niat ibadah male tak dadi palang ka kaula ben ajunan lakuna sudumalam orang mak tager ka kuburan anak ben bini senora pak karo masak ke tak norok ja orang bingpon gentang iki beka ICU pak istoe anan ben bini nang tapi bagi mas sok ben dokter aja tikal tak usah pak beda sinunggu ini kampung di dalam beda suster beda perawat di dalam ni kampung pak tikal tak mabi terus sampean misal lagi make estor wah tak masuk dan pak gentang ke TV nang di dalam merah bini ada anak ada pangkat ada bila gentang dengan ICU tong setong si tak nyingla dari perasaan berak setong Allah orang mun tak toman beda masalah ben Allah agentang dengan ICU ketibian la khaufun alaihim walahum yahzanun tada takut tada kabeter yatina cedege lade baan kok lah kejencina Allah keng mun banyak masalah ben Allah pak tempo ki odi pangirane kalau pae bila gentang ketibian aroma Gusti Pangeran
cek saking ki pas sehat kaulah tarawih iya bila saja tarawih ban jan malaikat mencetlah selang nyunuk kalau ngilung tarawih ada bener. Anak tak norok bini tak norok nengi luar pak make estok nengi luar norok ngaberak pula enten arojek nengi luar ada rojek mateti ceng saya luar sehat bro saya sakit saya berdiri dalam mun saya luar sehat sampian monitor gareng sakit ngibu jajan panyaman nih jajan saya sakit tak norok guneku aja pak saya aja geru saya titiwas kuas tidak teguna panapan wah encet biasa ala ko malarat bah perak dung te dungan melolon ngi masake si ajeg ya ku gengku bed buah ngerset nyeduk ke toples ngerset ake nyem gi si sake tolos mate si ajeg ya tolos lempole molen yang biasa ngare pai beri ku gengku lah ko na berali beli endung te dungan ada agar tetap lah ko mila bedereng sake eke ke rumah sake bental je kalau pai bental sebo sangka bental lo tak kira si sake je sebo mon si sake rumah boleh berak bental kasor bede rumah sake sebo sangka bental ro seberes sete dunga metan mo bental aduh Gusti Allah pangeran mate tolos bila mate pamalarat dia lakom bianom cung lakuan si mangkat cung maleman si mole takar bertengan kakapi takar biru bian dia besakiwa belum puluh tahun bian si alako mate pas oleh na alako wah kentok petok berak paling ngabit kan Pak Bolo supamalarat dimbian alako itompo sogi ngaracak mate pas tak abit takar 2 bulan ten saminggu berak dari mate na sambian mari to peto akompol kapina poto aro benin rosagi tahlilan nom candreng madura aro amusawara dunya oleh na sampian alako si bulung puluh tahun ro ebidalah aro sabe di lawa andin sapa kak lo jero noro engkau setuaan sih bilangnya tambah perak gere atau gare si alako pan mate lah ada tak kajator si kajator oleh na lakon ya tapi kan tuti sadogan na kau lo jangan sapa muntai kesedekah ben foto na celo tak milu napam yandan tunya si andin kau leben sampian do para panki odi ba mun lamateng aro andin ahli waris mila na tao le besiat mun pon lamateng senga engko mun lamateng kakapitang tunya re tao le bedopong ngampong sompeng aki ke masjid tao le mun lamateng kok mun mate kesedekah ka mun lamateng iya mak kecak gelung kok mun lamate sajap cap lo tau le bedelak ngala iksada ka kapi ke masjid tak oleh sampian mun pon mate benihan bian boleh pon han ahli waris mun lamate ka kapi mun lamate ka sedeka tore ker pile kau le ben ajunan penikatan tretan nyon sobora beda amalan sesana usa orang apon mate pakun kenjerena akili napa panika toman andi tunya setunya panika amanfaat de ka orang lain napa boleh ka orang banyak ni kenyaman jari ya tina make mate toman nyumpeng ka masjid toman nyumpeng ka madrasah senyumpeng mate masjid degi yang kui apa jeng eke ngai senyumpeng pakun milo kencerna bajang se masjid mon madrasah naki yang kui acer eke ngai senyumpeng ka madrasah se acer madrasah pakun kencer na eke remaki de ka orang senyumpeng apa boleh pas sampian se ka sompeng tanah ya marah
Saopama paneka sampian nyumbang ke masjid mi gujur masjid, sampian nyumbang ke madrasah mi rembak madrasah paneka Pak. Keng mun pas ajunan nyumbang tanah ya. Nyon sebora pas sampean bele ke kelebun Pak kelebun tanah din kule sepengkir jalan guys mon keng bede pengaspalan boleh pas kalak din kule tanah semiter gini kah aja nggak orang sele bede mak le tak copek mon ko orang semiter 2 meter Pak kelebun pokon pickup tetelok si nyaman saliban gini kadeki opamat keng mon dari kajep apa perembagan tak kira kata. Mari nyumbang ngak gini ke sampean Pak, mari nyumbang pas mati sampean. Ongku udah Pak gelem kubur, kere kok rokokan del sendelan pian berapa? Tak berek kenapa bolan? Nah, sampean mau nyumbang ka madrasah ben masjid mi gujur keng montana sik ka sombong. Siapa sing ngis tanah nom? Keun kiamat, siapa ngakan tanah? Mun tak keng jet pada sia songkoan ben kodungan di tukang kes tanah. Sal bedereng lebet idu aki sampean pakkun oleh kenceran sal bedereng lebet Pak terus kun kiamat agili kan Gusti pangeran ti mayu oleh nama lara tak abe tunya paneka mon keng tak toman itemu jek bede sedeti apa jelun mateng pikir nom seala ko malarat kau lewen sampean paneka saya jetlah ala ko malarat songkok bakun sejiri saya yang kui bakun pakala kabinian do makita nuro alak ko kodung ngecek benyan lagi andre songkok di mah bede lagi andi songkok pampak rah paling banyak tadelok mon lagi an selasi de dua re oleh hajian geng mayu abak paneka mun tak geng oleh na alak ko jelas tetia sedekah jeria sekening arab lakuna sedu malam jelun mateh ongku rogi alak ko mun tak tian dia sedekah jeria paneka tantretan isami mulja sakat dintoh sakat terpon apa sih bisa ya toraki manter bada barokah ben manfaat sajam rebuk haho sajam dah sakat dintoh sakat terpon apa sih bisa ya toraki manter bada barokah ben manfaat ngereng doa arang sarang doa na sakat dintoh tantretan isami mulja ten kula lakar biasa doa tiga itu mau Fatihah arang sarang mau Fatihah arang sarang bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali beli berapa jan buk sambil maus wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil maus neng elesan neng ededeh keretek kaki pon apa sih titi pentana kaula ben sampean wa iyyaka nasta'in areng bareng dekian wa iyyaka nasta'in sambil keretek kaki neng ededeh pon apa sih titi pentana kaula ben sampean areng maturah wa iyyaka oleh nyebut merek make sebut tak napat wa iyyaka pajero Gusti tak laku opama reng semo semareng minta pajero makin nyebut keberaan oleh ya tore nyebut cecelan apa mentur ngening aresan apa ya tore pokok je pakeluar mau ni pakeluar ada burung sia doa acareta pah deki aresan teri kening kau le Gusti sede tengan mana jantan tangken engkau gulule kada tina ben mari engkau ya jana are burung sia doa are bentak langkong teretan kadang beda orang ngadua pa burung ngangkui pikirna tibi are beni terus na pengajian puntan beda orang ngadua pa burung pikirna tibi are tak ada paungku ka Allah contoh ya Allah pada pak aki Gusti ka Mekah ben ka Madinah dan paden ke tetang ke selain amin mari doa pikiran na benta Pak tapi oleh di mamon jemaah jemangkor ya apa sih tadi ya aroma ke malaikat nerok gimeng gitu Pak can malaikat are bentolos apa burung kira-kira meni muncet burung ngejoret kayak proposal lah mereka kebaik can malaikat tina urusan Allah Pak cia mak tor ngatur pangeran sekali minta tibi apa burung tibi mana ni benih mau Fatihah arang sarang bila dapat wa iyyaka nasta'in beli 11 kali cukup kak din tu doa nah tak mau biar doa selain ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sagadinto kurang langkung nyon suborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.